harimo na ekipe Adelari na yahe mbere uko baza gucacana ku munsi w'ejo icyo kwitega niki Arsenal yatwaye championnat na Manchester City yitwawe iracyakubita agatoki ku kandi we ndashaka kuyereka yuko irekire cyari Manchester City byinshi biva kuri uyu mukino reka byo tuganira ya nibyo reka duhere kuri team news abakinnyi bahari ku mpande zombi ekipe ya Arsenal iraza kuba idafite Timba na Saliba nibo bakinnyi babiri biri confirmed badahari Julian Timber ngira ngo we yavunikiye kuri finali ya Champions League kuva ubwo ntabwo yigeze ajya mu gikombe cy'isamwe n'abahorandi bameza baye hafi abiri adakandagira mu kibuga. William Saliba we abantu baragivuga ko yavunikiye mu gikombe cy'isi nawe ntabwo aragaruka ndetse ari hanze n'igihe kinini. Arteta yavuze ko Timber arimo agenda atera intambwe yo kugaruka gake gake ariko kuri William Saliba we ngo ni imvune y'igihe kirekire haracyari igihe kinini niyo mpamvu Arsenal amakuru kugenda acicikana avuga ko ishobora kongera mu defenseur aravugwa Ezri Konsa haravugwa Jareli Kwansa ni izina ryongeremo kuri uyu mugoroba. Arsenal gushaka uburyo yakemura ibibazo bya defense bijyanye na pre-season bagize nayo tuza gukomozaho. Kuri Manchester City abakinnyi bari confirmed badahari wa mbere ni Rodri igikombe cy'isi kimara kurangira ahise abaga umugongo afite ikibazo cy'imvune ntabwo aratangira imyitozo muri equipe ya Manchester City mu gihe hakomeje na bino bintu byo kwifuzwa n'ikipe ya FC Barcelona. Amakuru aravuga ko rwose bitazagira ku munsi wo kwa kabiri deal Barcelona itarayisoza ubwo ikiriho rero nuko na Rodri nawe ntago ari buze kugaragara kuri uyu mukino. Hari na James Trafford wagiye arasinye equipe ya Leeds United ubwo ntago ahari. Araza kuba ari Mutaliyani Gigi Donnarumma n'umunyezamu musimbura we bazanye witwa Geronimo Rulli bakuye muri Olympique Marseille umunyezamu w'umunyargentine mukuru cyane w'imyaka 34 undi bishidikanwaho ni Tijani Rangers usoro w'umuholandi nawe ashobora kuza gusohoka muri equipe ya Manchester City akajya muri Saudi Pro League. Amakuru aravuga ko ashobora kwerekeza muri Al Qadisiyah uyu nawe ntabwo biri confirmed kari buze kugaragara kuri iyi match. So nuko team news uyu munsi zihagaze hari n'abasore batandukanye barimo nka Savinho Enzo Maresca yakomojeho yavuze ko arwaye yavuze ngo he was a little bit ill no kurwara bisanzwe ntabwo ari imvune ntabwo yari yagaragaye mu myitozo ariko avuga ko uyu munsi aribwo bari buze gukora imyitozo ya nyuma bari buze kureba niba ashobora kuza kuhaboneka akaba yagaragara kuri match ejo bakina na Manchester City ariko nawe ari kuvugwa muri Tottenham Hotspur nawe biraho ngaho n'amakuru avuga ko atari imvune ngashobora kuba yari yagize cyangwa se kurwara nkuko mutoza bivuze ahubwo ngo bari bamuretse ngo adakora imyitozo mu gihe barimo baganira n'ikipe ya Tottenham Hotspur ariko ibyo nabyo biraho ngaho. Kuri Arsenal na Manchester City na amakipe yombi navuga ko icyambere cyo kwitega ntago pre-season yabo yagenze neza ntago iki gikombe bakiteguye neza ku rwego babishakaho kubera iki kubera igikombe cy'isi cyaratinze cyane cyamaze igihe kinini. Abakinnyi bano amakipe yombi harimo benshi bagiye bagera kure mu gikombe cy'isi so bajoyininze abakipe yabo basa nk'abakererewe. Niba mwararebye na match ya Arsenal na Como ya nyuma baheruka gukina mbere yuko bakina iyi match ya Manchester City mwabonye ko abakinnyi benshi babanje mu kibuga ari abakinnyi babasimbura naho zende urutonde nibura harimo nka 40% by'abakinnyi wakitega babasinya muri equipe ya Arsenal. Gusa mu gice cya kabiri Arteta yaje kubashyiramo benshi azana abo ba David Raya bakina match yabo ya mbere ya pre-season azana ba Bruno Guimaraes nabo waza kubahereza iminota ba Ben White bajyamo ba Mikel Merino bajyamo n'abantu ni Madueke bajyamo n'abakinnyi baje abenshi bakererewe kugera ubu ngubu muri iki cyumweru nibwo Declan Rice na Bukayo Saka batangiye imyitozo nabo hari impungenge ko bashobora kutagaragara kuri no match ariko Arteta yavuze ko baraza kuba involved baraza kubona iminota yo gukina bashobora kutabanza mu kibuga ariko bari muri squad so bisobanuye ngo na Man City ku rundi ruhande nabo nuko bimeze ntabwo donc abatoza bamaranye igihe kinini n'abakinnyi babo ba mbere ku buryo bavuga ngo biteguye neza pre-season ngo iyi match bagiye kwinjiramo full force. Turaza kubona abakinnyi benshi babasimbura cyane cyane ku ruhande rwa Arsenal ariko mu gice cya kabiri bakaza kubashyiramo kubera ko batamara igihe kinini n'umutoza. Arsenal ikinnye match enye muri pre-season mbariye ku minota 90 ntashyizemo ama penalty shootouts ko muri pre-season kubera ko ari ibintu bimeze nko kwitegura shampiyona ari match za gishuti
hari ukuntu bakina match yarangira bakiterera na penalty batitaye kuri resultat zarangiye. Match enye bakinnye batsinze match imwe yonyine mu minota 90. Batsindwa match ebyiri banganya match imwe. Batsinda ibitego 8 binjizwa ibitego 8. Nta clean sheet Arsenal igize. Arsenal ni niyo mpamvu Arteta arimo abwira ababosi bati iyi mvune ya Saliba amenye itazatworohera. Tibaye byiza twatangirana umudefenseur. Kubundi Arsenal tuyimenyereye ko ifite defense ikomeye ariko muri match enye itsinze ibitego 8 yinjizwa ibitego 8. Kandi muri izo match bakinnye harimo Girona yabinjije igitego, Real Betis binjiza ibitego 3, Dortmund batsinda ibitego 3, ejo bundi Como nayo batsinda igitego. So aravuga ati pre-season ntabwo irimo isa neza cyane, niyo mpamvu mwabonye ko muri nk'izi match ebyiri za nyuma City ya Dortmund na Como yagerageje gukora impinduka cyane muri defense kugira ngo arebe uburyo ashobora kurinda izamu rye. Igitekerezo ariko kikaba kongeramo mo defenseur ngira ngo Nepo niyo mpamvu nabonye ashaka Ezri Konsa n'uyu nguyu ukina muri Bayern Leverkusen n'inde mu Bwongereza Jared Kwansa na Ezri Konsa. Iyo urebye ku ikipe ya Arsenal nibyo agarutse wa Gerard tuzi Arteta nubwo yabe equipe irwana n'ibikombe nubwo yabe equipe igomba gushaka intsinzi ariko yatweretse yuko icyambere nawe abashaka kwegekaho gufungaho kudefanda neza. Partnership ya Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes yatumye Mikel Arteta agomba kuba afite defense yizeye ko imuha ibisubizo no muri cya gihe Arteta taratsinda igitego. Burana nacyo kintu kiri cyatwaye Arsenal n'umwaka ushize. Arsenal yashoboraga kugorwa rimwe na rimwe no kubona ibitego muri match runaka. Murabyibuka hari match bakiringaga kuri kimwe kusa, match bashoboraga kunganya batatsinzwe ariko nabo utabinjije igitego. Turibuka match Pep Guardiola yageze kubifatira ku gakanu ati abantu baraparika bisi mu buryo nka buriya. Arteta ari umugabo ukwereka yuko akoresheje Saliba ndetse na Magalhaes yugarira neza, bitanasabye ko na fullback abe baba beza ariko ukabona axe ni nziza cyane ikanatwara nabo ba fullback abura ni beza yaba mu gukuvura ibumoso yaba mu gukuvura iburyo kuri Saliba. Magalhaes akuvura ibumoso. Byatumye Arteta yicara avuga ngo mfite aba defenseur beza. Yanatwemeje aho yarafite nka Carafiori akajya kuzana umuntu nka Piero Incapi bakanatanga amafaranga yari muri muri obligation d'achat miliyoni 50 z'amayero rakoze cyane n'amafaranga atari make ariko yarazi impamvu muguze cyangwa se bamugumanye nuko yashakaga kugira defense nziza. Twarebonye rero ubwo Saliba yavagamo witwa Christian Mosquera n'umukinnyi mwiza pe ariko ugifite byinshi byo gukora. N'umukinnyi mwiza ugifite byinshi byo kwigisha, aracyari muto, ubona ko bagenda bamwintroduce gake gake. Rero kubura kwitwa William Saliba ariko na fitness itizewe ya Juliet imbere, kubura Timbi yaza kuba ari tayari byari gutuma Arteta avuga ngo Timba n'ubundi rimwe na rimwe yajyaga akina mu mutima wa defense namushyira muri axe agakina na Magalhaes byibuze iburyo n'ubundi nka mafite Ben White nka mafite nabo bandi nshobora gushyirayo. Ariko kuba adafite na Juliet imbere biramwobrija kujya ku isoko. Arashaka rero mu defenseur atadutaho. Ikindi umenyereye Premier League ari ikintu nakundi ikipe ya Arsenal siritu na za Chelsea na za Man City na Man U ubona ko icyo kintu bakiriho n'aya ma equipe kuzana umukinnyi umenyereye Premier League. Nureba no buryo bakora isoko ya ma equipe yo muri Premier League priority abari umukinnyi usanzwe muri Premier League muri champion. Option ya kabiri kaba umukinnyi uturutse muri za champion eshanu zikomeye. Ariko navuga ngo priority abari umukinnyi wa Premier League kubivuga ngo ntabwo dukeneye umukinnyi tuzagira byinshi kuko umwanya nta nuwo bafite Ruvia ntawo bafite ko uburi kuri pressure match urwana no kugira ngo utayitakaza. Rero Ezri Konsa byanabaye byiza ku ikipe ya Arsenal ku munsi w'ejo. Report yaturutse Birmingham yemeza ko yasabye ikipe ya Aston Villa ko yamurekura kigenda yamaze kubisaba. Abantu barabonye ko atakinnye match ya nyuma ya Aston Villa Super Cup na Paris Saint-Germain. Yego urumva rero yasabye ko yakwigendera. Arsenal ikitari kwemera ni igiciro cya miliyoni hagati ya 60 na 70. Ntabwo babyemera. Ayo ni match Arsenal yakozwa bavuga ko nibura zaba 30 addoni z'icumi zikazaza bitewe na performance nicyo afasha Arsenal n'imikino yakina icyo nacyo kigomba kuzamo. Niyo mpamvu bigire kuri Jared Kwansa yagiye muri Leverkusen aperforminga neza bituma ajya no mu gikombe cy'isi ari kumwe n'ikipe y'igihugu y'Abongereza. Ni umukinnyi umenyereye Premier League akina no muri Liverpool. Hari match nyinshi yafatanyaga na Van Dijk akavuga ngo
experience yakuye kuri Van Dijk niyo yatumye ajya muri Leverkusen imbere ya Edmond Faisal Tapsoba imbere y'abadefenseri batandukanye yarasanze muri Leverkusen ahita afata umwanya anabanzamo anatwereka ko afashe Leverkusen kuzakina imikino y'Iburayi agiye no mu gikombe cy'isi mu gihe yizewe n'umutoza Gareth Southgate niyigeze atengwa mu gihe yamuhaye Thomas Tuchel niyigeze atengwa burari n'ikindi kintu Arteta ari gushaka mu mukinnyi ushobora kuza akina mutima defense ni wa mukinnyi ufite uburyo afite ikintu cya versatility ni umukinnyi wo muri Axe ariko ushobora no kuba afitemo karite zo guhengamira iburyo nyamwara ibonye experience y'uyu mukinnyi Jules Koundé mu minsi ishize Arsenal yari irimo ibazibye mwarabonye ko Barcelona banatekereza ko aramutse bamukozemo ubucuruzi bakabona umutwara bazana Pedro Porro urabona ko nabo bakinnyi Jarell Quansah munamwibuka no muri Liverpool yari umukinnyi ukunda guhengamira iburyo kuri kabiri nimureba neza na Ezri Konsa murabyiuka ko Aston Villa yakinishaga Tyrone Mings-Dion ndetse wenda na Lindelof cyangwa se na umunya Espagne Pau Torres Garcia hari ukuntu Ezri Konsa yahengamiraga iburyo urumva ko Arteta arashaka umukinnyi ufite karite nk'izo ngizo ariko byubakiye kuvuga ngo twazanye Bruno Guimaraes muri Mediane ni urutare nabonye avuga ngo akabyiniriro bahaye Mediane Arsenal ngo ni Blo Bruno Blo ni nk'ukwitwa ingumi muri iyo Blo bigendeye kuri abbreviation y'amazina nyuma yo yinjiye muri equipe Bruno Guimaraes ni Bruno na Rice na Declan Rice Bruno Rice Odegaard ariyo Blo cyane Blo y'umuvandimwe oya ni arandende hagati ya Bruno akaza Rice ya nyine ya Rice yo kuri Blo ya Odegaard Blo batangiye kwishakirira akabyiniriro nk'ikintu gikubiswe cyane abari Blo none rero urumva baravuga ati Mediane iruzuye defense nayo tuyizuze kandi Arsenal yicaye irashaka ku isoko zindi zarangira bamaze no gushaka rutayizamu Sami abo n'abakinnyi Arsenal wenda barimo gushakisha bo mu bwugariza ariko se hari abo yazanye twamaze kumenya hari uwo Bruno hari na Zoris n'abakinnyi ubona bashobora kuyifasha bahereye ku munsi w'ejo kuri community shield yego n'abakinnyi bayifasha kuko yaba uyu Christophe Zoris ni umusore w'umugereki wari kwitwara neza muri shampiyona y'Ububiligi muri Club Brugge afite uruhare rw'ibitego birenga 40 mu mwaka ushize w'imikino tego 22 assist nazo ziri hejuru ya 20 no musore navanga ufite imibare myiza cyane cyo dutegereje kumenya no kureba niba yayizana muri Premier League kuko aracyari muto cyane nubwo wenda imyaka isa nk'iri kuzamukamo gatari kwimuna atarageza ku myaka 25 akiri muri 23 aba gifite byinshi wenda yanakosorwaho bigakunda kuko babigoye gukosora umukinnyi navuga ngo wamaze kumva ko ari elite kuko hari urwego runaka cyangwa se hari point fort abayumva afite yo kumukosora ukaba ubangamirizo point fort atekereza ko afite nazamugeza umukinnyi ukomeye ari gihe bigorana ko ashobora kuba yahinduka ariko igihugu avuyemo ntabwo ari igihugu kizwi cyane mu mupira w'amaguru apari wenda y'igikombe cy'Iburayi batwaye muri 2004 ariko ni igihugu cyagiye kigira gutya kikaduca muri humye kikazanamo abakinnyi bakomeye yaba ba Konstantinos Mitroglou nubwo batagiye ku rwego rufatika cyane ariko nabo bageze igihe cy'ama6 yabo muri za Europa League twagize igihe cyo kugira aba defenseur waciye no muri Arsenal uyu mutara Sokratis Papastopoulos nawe numwe mu bantu navuga ngo babagereki bakiye umupira w'amaguru mu gihe cyavuba n'umwana navuga ngo Arsenal yari ikeneye kuko uruhande rw'ibumoso rwa Arsenal ntabwo rwigeze ruba uruhande rutanga umusaruro 100% nk'uko urw'iburyo byibura rwa Bukayo Saka rubasha kubikora urebye kandi rw'ibumoso Trossard yashobora gukina amezi 3 meza andi mezi 7 asigaye ukamushaka ukamubura Gabriel Martinelli biterwa nuko yaramutse cyane cyane ku match akomeye nibwo ushobora kubona Martinelli ashobora gutsindira Man City akagutsindira Bayern ariko wamushaka kuri match za Brighton match za Nottingham ukamushaka ukamubura Zoris ku mibare bitega afite systeme y'imikinire kuba ari umuwinga udaheza uruhande cyane aho gufata umupira atekereza kuza hagati akaba yanatera deuxième poto niyo mpamvu atsinda n'ibyo bitego byinshi akanatanga nayo assist kwako ntabwo akinira kure y'izamu abawinga dufashe urugero nka Madueke impamvu binamugora no gukora na assist we yumva
kumva ko agomba kwirukanka ikibuga yabona gishize akaba aribwo yibuka gutanga santere cyangwa akaba aribwo yibuka gutangira kugaruka asatira izamu. Ariko nk'aba Batizolis ni style zimwe na ba Antoine Semenyo, ni style zimwe na ba Lamine Yamal, abantu bafata umupira adatekereza guheza uruhande ahubwo agatekereza kwegera izamu akaba yakavinga umupira awujyana muri deuxième poto cyangwa se première poto bitewe n'uko umunyezamu ahagaze. Ntekereza ko ari umwe mu bakinnyi navuga ngo Arteta yaguze ushobora kuba yaza, ntabwo afite izina rihambaye wenda abe yagira iyo hype kuri ubu ngubu, ariko mu kibuga ashobora kuzigarura imitima y'abafana bitewe n'uko azitwara mu mikino ye azahabwa mu ikipe ya Arsenal. Hanyuma ku rundi ruhande Bruno Guimaraes navuga ngo ni icyifuzo cy'igihe kirekire cy'ikipe ya Arsenal kuko aza mu ikipe ya Newcastle muri 2021 mu kwezi kwa mbere. Ni umukino none wari warifujwe n'ikipe ya Arsenal bapfa amafaranga ajya mu ikipe ya Newcastle. Ugiye kureba muri statistique za Premier League numwe mu bakaseri navuga ngo bari moderne, wa mukaseri udakora amakosa ahubwo nawe ukorerwa amakosa kuko bagiye bagenda bakorerwa amakosa menshi muri Premier League. Bruno Guimaraes ni uwa mbere. Ikindi hari ikintu Zubimendi ataga Arsenal Bruno Guimaraes azabazanira kuko Bruno yashobora gukina nka solo midfielder, kuvuga ngo uragiye umusizi ari inyuma araza gusigara, araza guhangana n'ibitero bya ekipe mu gihe mwamutakaje umupira. Bitandukanye no kuri Zubimendi ubona ko yizerera mu gupasa cyane, bityo nko mu mwaka ushize Arsenal hari nka match dufatamo nka match ya reference, match bakiyemo na FC Bournemouth bakoze passe 34 zisubira inyuma, aho usanga Mediane yakoze passe nyinshi zisubira inyuma, yakoze passe zijya imbere nkeya kuruta iz'umunyezamu yakoze, n'izindi zijya mu mpande cyangwa izindi zijya mu lateral zikajya mu mpande abakaba bazitanga ku mpande. Thomas Partey akiri mu ikipe ya Arsenal, Declan Rice yari umuntu w'imibare myinshi cyane bitewe nuko Thomas Partey apari yo kuba ari igishyitsi gishobora guhangana mu buryo buri physique, yaranafite na technique ku buryo ari umuntu uzi gupasa kandi mu mpande zombi hari ama pre assist cyangwa se ya mipira ibanziriza ama assist ya Thomas Partey yagendaga ha Bukayo Saka, Martin Odegaard, Declan Rice, akaba ari wa muntu wasigaramo hagati ari wenyine, ariko n'igihe bibaye ngombwa akagomba gupasa akaba yatanga umupira mwiza cyangwa se no kuba kugaruka gutsinda ya mipira igarutse. Ari ibitego njyambona twabuze muri Premier League ku bantu barebye Premier League nko muri 2005 na 2006 kugira wenda na 2013 ibitego byaba Gerrard, ibitego byaba Lampard, ibitego byaba Martin Secretary, ibitego byaba abataramu ba Chekiote. Icyo yatsinze Arsenal nicyo navango cya reference abantu benshi bibuka bishyura Arsenal ibitego 4 bya bitego batera kona yari muri Newcastle ya mipira batera kona umu defenseur wa mbere kuri poto ya mbere akawukuramo awuzana hagati, umukinnyi agahita ahura nawo agahita awutera dahagaritse. Ibyo bitego Thomas Partey yabitsindaga ikipe ya Arsenal surtout nko muri match zikomeye, match ya Tottenham ndayibuka yigeze kubatsinda igitego nk'icyo. Bruno Guimaraes uje navuga ngo nundi Thomas Partey babonye mu ikipe ya Arsenal ushobora kuba yavuga ngo ndabahagararira muri Mediane kuko kanafite niyo na technique ashobora kuba yajya n'imbere, kuko nko mu gikombe cy'isi mwarebye assist yatanze kuri bakitsinda ikipe y'igihugu ya Japan assist Martinelli. Nekereza ko we na Declan Rice bashobora kuba babiganaho, umwe akagenda undi agasigara. Bitandukanye n'ukuntu Zubimendi yasaga ari nk'umuntu ukinira imbere ya defense cyane, akizera mu gupasa cyane kuruta ukuntu yakwizerera mu kuba yakora izo combat physique yambura imipira no gutanga ya mipira ijya imbere. Avuga cyane Adelari Manchester City benshi baravuga bati ko tubona hahindutse umwenzi ariko inzoga yo itigeze ihinduka, nuko bikwije nta kiri kintu bakeneye. Ndavuga bajyanye n'isoko ry'igura n'igurisha. Well, Manchester City ntabwo yikwije, ntabwo ifite squad ihagije cyane ko gutakaza umukinnyi nka Rodri biraza kubategeka kujya ku isoko, no gutakaza umukinnyi nka Tijani biraza kubategeka kujya ku isoko kuko ni abakinnyi bombi ba mediateri babiri bagiye. Ako Kovacic baracyahari ariko niziripendwa na abakinnyi ba ntabwo Kovacic akiri wa wundi wo kwizerwa pe. Ntabwo wavuga ngo Kovacic umwaka ushize nta match 10 yakinnye Kovacic umwaka ushize kubera imvune nyinshi cyane. Man City nshya ya Enzo Maresca bifuza kubaka ntago ba Kovacic nubwo bahari ariko na abantu bagiye kuba bahari nk'abasangiza abandi ubunararibonye cyane ko gutakaza umukinnyi nka Rodri urakavuga ngo urizera umuntu nka Kovacic ngagiye kuyicara hari ahantu waba urimo wibesha cyane. Bashyizemo Elliot Anderson, well and good, ni ibintu byiza cyane. Bagiye gutakaza Tijani, barimo baratekereza kuri Enzo Fernandez. Chelsea yari yabahaye
ko igihe ntarengwa cyo kumugura ari ejo kuwa gatanu kuba bakiriye bid ya miliyoni 120 bakabona kumutanga, ariko igihe bari bashyizeho ntarengwa cyararenze. Gusa amakuru nabonye Matro y'amakuru uri hafi cyane ya Chelsea avuga ko City iba isubukuye ibiganiro mu isi iri imbere, Chelsea ishobora kongera igafungura umuryango. City urufunguzo rwo kwinjizamo Enzo Fernandez akaba ari uko ngo Rodri yaba agiye, bagafata ku mafaranga ya Rodri ziriya miliyoni zikaba 70 Barcelona ishobora kubaha, bakabona kohereza iriya bid ya miliyoni 120 kuri Enzo Fernandez. Ubwo ku makuru aramutse nkunganira gato confirmed numva twe twabonye Chelsea itabonye bid, ariko banavuga ati ubwo deadline bari bahawe Man City irabarangiranye, ariko muri iki gitondo bivuga ko internally muri Man City bari gupanga uburyo bid yakorwa. Cyane cyane kubyo Adelare yaravuze impamvu naringa sonetsemo nuko byubakiye n'ubundi kuri cyavugaga cy'amafaranga bakura kuri Rodri. So ubwo kuri Man City bo pre-season yabo bakiniye match 3 turabarira kuri ya minota 90 tutabariyemo penalty shootouts zikinwa nko kwishimisha. Match 3 batsinze 2 banganya match 1 batsinda ibitego 7 binjizwa ibitego 3 na clean sheet nabo bigeze bagira. Banganyije na Inter igitego 1-1, batsinda K-League All Stars ibitego 3-1. Ngira ngo K-League All Stars yari abakinnyi bo muri championnat yo muri Korea, bakoze 11 beza bahura na Man City. Man City itsinda ibitego 3-1 ikipe ya Atletico Madrid. Kuri Enzo Maresca ubona ko we aracyarimo agenda amenyerana n'abasore be. Bimwe mu byo nagiye numva bivugira bavuga ko rwose baryohewe n'ibitekerezo Enzo Maresca azanye muri equipe. Ngo naho bitandukaniye cyane n'ibya Pep Guardiola ugiye, ngo harimo ya technique basabwa, rwose barakina umupira wisanzuye, umupira uryoshye, guhererekanya, gutsinda ibitego, byose biri mu mukino wa Enzo Maresca birimo. Ntabwo yigeze ahindura approach cyane yo kuri Pep Guardiola. Ugiye kureba nko kuri match twafatiraho reference mu kwitegura iyi match ya Arsenal, bakinye match na Atletico Madrid 3-1. Ubu bitandukanye na Arsenal, urebye groupe bari bafite banabanjemo kuri ya match n'abasinia n'abakinyi bakuru. Sone ko kuri Man City umutoza rwose ugiye no kureba naho abakinyi ba Arsenal benshi bageze n'aba Man City harimo ikinyuranya. Man City benshi ntabwo bageze kure mu gikombe cy'isi ku buryo benshi bitabiriye pre-season imbere. Nizamu bari bafitemo Gigi Donnarumma, iburyo bafite Matheus Nunes, umwaka ushize yakinye kuri 2 season yose. Kuri 3 bafite Gvardiol, axe central bafitemo Ruben Dias na Victor Reis, hagati mu kibuga hashyizemo Kovacic na Tijani, uruhande rumwe Savinho, urundi Semenyo, batakisha Marmoush atsinda n'ibitego 2, mu mugongo we bahashyira Phil Foden. Biri like riko ikipe ishobora kuba ariyo iza kuza kugaruka. Gusa Erling Haaland akaba yakinjiramo. Erling Haaland Savinho agaca ku rundi ruhande rwa Doku, ruhande rumwe Savinho, ndi kuvuga nkurikije ko yari yapanze kuri match ya Atletico Madrid. Ruhande rumwe Savinho rw'iburyo, rw'ibumoso Antoine Salom Semenyo yatakisha Marmoush, mu mugongo hashyira Phil Foden. So hategerejwe kwibaza ngo ese ikipe aba yayigaruye, urumva ko yo irimo abasinia benshi, yapfa kuri Kovacic na Tijani, hajyamo Elliot Anderson. Shanga Elliot ntacyo kubaza ahubwo adakora ikosa. Akeneye gutereka Elliot Anderson na Kusanova avemo, na Kusanova akavamo, Magehi akakira. Aki ni probable. Nyine nicyo tuvuga tugendeye kuri iyi n'ubundi, kuko kenshi muri pre-season ntarebera bari gutegura iyo ya Arsenal. Ubwo cyo tureba no uburyo baba bahagaze, biragaragara ko urumva Josko Gvardiol, tunibuke ko afite wa mu petit w'umwongereza Nico Reilly. Urumva ikibazo gihari nka Elliot Anderson nta match nimwe arakina muri Man City ya pre-season, nta minota yari yose ari yabona. Ntabwo yamubanza. Urumva rero kwita mushora mu kibuga kakanya ibyo navugaga nakoresha usine yakoresha no bita Haaland kubera ikimubona Marmoush imbere. Haaland nta match na ya pre-season nimwe arakina. Ikintu nge mbona rimwe twagarutseho kubera gutinda ku gikombe cy'isi, abakinyi banyine benshi batinze harya Dokuwe ari match yari yakina. Ejo bundi yongera amasezerano Doku numva yarahawe iminota. Yahawe iminota. Dore iki gitekerezo ngifite kuri uyu mukino kuri Man City, Donnarumma ari mu izamu, Magehi ndetse Doku ntayafite. Na Doku ntayafite. Nta minota afite. Urumva Magehi ndetse na Ruben Dias, Matheus Nunes kabiri nibyo, gatatu Gvardiol,
hagati uriya mwana nyine navugaga w'umwongereza ese wafite iminota we Nikoroheri. wagira ngo ntiyari kumwe n'abongereza ntiyaje akererewe yamuhaye nawe ari mu reka turebe kuko nawe abongereza se ntibakinnye kuko abayarinda prefera Nikoroheri Nikoroheri nta match nimwe afite muri pre-season ubwo Tijani na Kovacic abatoza bafite ikibazo abakinnyi nyine ntabwo byanga bikunda Man City igomba kugura umukinnyi wo hagati biri like iriko Semenyo hagati ubundi bari kuri babiri iyi list iyi mediane ya Tijani ndetse na Mateo Kovacic ngiye ku cyifuzo cyanjye naravugaga ntibagenda cyangwa se na Mateo Kovacic niba yemera ko yahaguma ubwo bakarekura wenda Nico Gonzalez bakazana wa mwana Yubu Boadi akaza ndetse na Enzo Yeremia Fernandez baba ngo byibuze mediane ufitemo Enzo ukagera Elliot Anderson na Yubu Boadi ukongera wenda na Mateo Kovacic umenyereye equipe kuri iyo experience ye nabonye bushize avuga ko bamushimira uburyo yakoze imyitozo par rapport y'uburyo abizi ko umubiri we wari ufite ikibazo cya fitness nyuma yo kutinda mu mvune byibuze iyo mediane y'abakinnyi 4-5 bashobora kujya bafatanya inshingano hakazamo gusimbura Rodri kuko abakinnyi usanga bamaze igihe muri equipe barahaye equipe byose equipe ibubakiyeho cyane cyane mu gice runaka mu kubasimbuza ntabwo umusimbuza umukinnyi umwe buriya na Rodri kwinjira muri Man City Pep yatekerezaga uburyo yazubaka mediane yo gusimbuza Yaya Toure Nyenyeri nabo byaratinze birakunda bavamo n'abakinnyi bakomeye rero ku isoko byo Man City nacyo gice ubona ko igomba gutindaho nicyo gice cya mediane katagaruka gato cyane no tugaruke mu kanya mbere niwe watumye umukino ujyanwa ikadifa utagira ngo ni umuntu muto ndetse ntabwo ari umuntu muto Save Your Till yarebwe n'abantu bamubwire indirimbo ye yitwa Save Your Till Save Your Tear izigira agafoto yarebwe amarira y'umutuku n'abantu biliyoni 2 na miliyoni 200 biliyoni 2 ni miliyari nyine miliyari 2 na miliyoni 200 Reading rights irebwa n'abantu miliyari afite indirimbo 5 zarebwe n'abantu miliyari kuzamura ndebe Love Me Hada yanjye ko monetarebwe n'abantu benshi irebwe n'abantu miliyoni 886 afite iyo ari kumwe na Pink Daft yarebwe n'abantu miliyari 1 na miliyoni 400 I feel it coming it abantu y'umutara muri biki venue match hindo afite ibitaramo bitandukanye hari ya London harimo n'ikiri uyu munsi Wembley n'ubundi kimaze nk'icyumweru kino gitaramo kizaza kumara nk'icyumweru niwe watumye rero match bayihindura bajyana hariya muri Pays de Galles muri Pays de Galles haba n'ikibazo gikomeye cyane rero kuyijyanayo byatumye abafana ba Man City bataba benshi mu kugura amatike ku buryo stade iraza kuba abafana ba Arsenal ari bo biganje basubije amatike 7,000 byose Man City yasubije amatike 7,000 byose kubera iki ngo hari ibibazo by'ingendo abafana ba Man City rwose ngo kuva Manchester bajya muri Wales kuri la stade municipal ngo harimo ni kure cyane ngo transport irahenze cyane benshi rero byabaye ngombwa ko Man City buri buryo icuruza amatike ariko abafana ba Arsenal ho angana ho rero urwego ritagaragarira ariko Man City izane Nyarugenge bajyaga basereza abantu mwibutse match ya Wembley yindi abafana ba Man City batari benshi finale ya Europa League y'umwaka ushize ya Crystal Palace yarucaga Man City abafana Wembley Man City yizane ibintu bya XP iyo match twarayikoreye ntabwo yuka Crystal Palace twara Champions FA Cup yari ifite abafana benshi Wembley kuruta Man City imwe yabaye Bereshire iyo match barimo bayikera cyangwa se bayivugiraho ngo mu mihanda yerekeza Cardiff Wales hari abahinde n'abanyanigeria benshi ati mu manuremo amabisi nta kindi barizana rwose baguza amatike abanyurige marayisobanura ngo twatugiye Wembley ku icumi 10 ngo mu myaka 3 ngishize iyo utangiye kwisobanura kenshi biba byahombye hano ikintu bita fan base kiba bigaragaye nyine ko abafana benshi bari Manchester ariko Arsenal yo abarandani abo mu mihanda ijya muri Wales bose baraguza ariko bifite n'igisobanuro ese Man City muri za 2 yamanukaga mu cyiciro cya 2 usibye wenda babandi baba die harders baba basanzwe bayiryamyeho mu mujyi nka kwa kundi ugera Gisenyi bakavuga ati hano ne Denzeri izo kipe zanyu zigumana ubu nguyu ihuye hari umufana wa Denzeri reka nk'umunyabavenda wimukiye ihuye hari umuntu ihuye uvuga ati nge Denzeri nyiryamyeho ndi kure Denzeri byo mu Rwanda byose bamukura bose bari banga oya bamukora ariko nabo ihuye wenda wabasanganya ariko so wamusanganya bwishongweze kereka wenda umunyeshuri wize ihuye
agakunda mukura akaba yibereye nka Nyagatare za Man City ni amakipe yo muri quartier usibye no myaka ziyoboye ba Pep Guardiola n'amakipe yo muri quartier hano urwego rwa fan base baruga amakipe yo ku cyaro ni kabagande bayita ngo n'amakipe yo mu cyaro amakipe yo ku cyaro so ubwijyane ni kimwe nuko Arsenal imaze gutwara kino gikombe inshuro zigera kuri 17 ikipe imaze kugitwara inshuro nyinshi ni Man United inshuro 21 Arsenal gitwara inshuro 17 ubwo ni niyo ya kabiri imaze kugitwara inshuro nyinshi Man City ndumva iri mu nshuro zite 6 Man City iri mu makipe yamaze kugitwara inshuro nyinshi ariko bayitimbura kuri muri Premier Shield inshuro 7 bona Liverpool cyagenda Robin Neze ndavyibuka bari bayiteye inshuro 7 ngaho rero nguko umukino ni ku munsi w'ejo bazagomba kuri Magic FM kuri transfer wenda ziri kurangira ari Burayi wenda tugaruke muri Barcelona duhere kuri Rodri Hernandez Cascante twagarukaga utari gukina match ya Man City ndetse Arsenal sibya kavuna fit ariko ari no kurangiza transfer y'abantu barayibonye ava muri Espagne afashe indege iva i Madrid erekeza Liverpool kibuga cy'indege atorohewe abantu bahise bamumenya birumvikana champion du monde n'umukinnyi mwiza w'igikombe cy'isi abarwana no gufata amaselfie n'abarwana no kugira ngo yihute cyane abonye yari yiyoberanije yafite n'akagofero kirimo n'amarinete bamumenya agenda areba hasi ashaka kubura amaso ariko ati twakumenya umutoza Enzo Maresca kimwakira yabajijwe kuri transfer ya Rodri cyane mu kiganiro n'itangazamakuru ategura uyu mukino yavuze ko icyambere ari uko yishimiye kubona Rodri ngo yamuhobeye cyane ariko aravuga ati ku isoko riracyafunguye byose birashoboka ikigezweho ikipe ya Liverpool nako ya Man City Barcelona ritari kwishyikiriza miliyoni 70 nyuma ya bid zagiye zangwa bazamuye barashaka gutanga miliyoni 70 wenda Madon ya miliyoni 10 akazatanga wenda gake akagenda akagera muri 80 ubundi Man City bavuga ko iyi transfer cyangwa se mu gihe babana na Rodri ya masezerano y'imyaka 4 bifuza kumuha bamuhemba miliyoni 15 z'amasare net ku mwaka komisiyo z'aba agent n'ibindi bizamutangwaho mu gihe cyose yaba afite ayo masezerano angana ryo Barca yazatanga miliyoni 210 kuri uyu musaba miliyoni 210 niyo ubwo barabariramo ibyo bamutangaho byose mu myaka 4 kumugura umushahara we amakomisiyo y'aba agent ibintu byose miliyoni 210 ariko nabonye umutoza ari byo Afrika namukeneye kuko aravuga ati ngomba kuba mfite mediane yuzuye indi mukinnyi Barcelona ishaka ikiriho ni rutahizamu ejo hazamutse amakuru y'uwitwa Luis Suarez abafana ntibabyumvaga abafana bari bahitanye ikipe ya Barcelona batekereka yamugendeye ku izina ryitwa Suarez ati ko ari Suarez wabaye hagati ya za 55 na rimwe na Suarez MSN wa 14 baravuga bati mutagendera ku izina Suarez ati uko niba ari ryo mwagendeyeho ati byo mu kibuga byo byaba bihabaye kuko baravuga bati umukinnyi wacu dutegereje ni Julian Alvarez amakuru agezweho rero ku munsi w'ejo nibwo yavuze yuko Luis Suarez uri kuvugana none abantu bajya ngo ni Suarez wo muri Inter ni Suarez wa muri Sporting Club wose muri Almeria mu gihugu cya Espagne ni Pascal y'umunyakolombia bavuze ngo Suarez bazi no muri Ligue wanabonye ritahara ariko arakuze oya nanjye ntabwo mbishima ariko kuri level ya champion w'Abanyaportugal mbona akina neza none muri Portugal utabitera abayislamusilimane niba ari bitangaza yatsinze ibitego 38 mu marushanwa yose yatsinze 38 ikimenyimenyi muri Colombia ntiyagombaga kubanza bihatazamo imvura bamushyizemo ari passe bigeze kumutereka ni Luis Diaz bakina n'abafaransa yabaye passe ikabutura ararira gusa ku ikipe ya Barcelona ubwo icyo bashaka ni rutahizamu icyo twabwira abantu nuko bigeze kuri Julian Alvarez uyu musore ku munsi w'ejo yamenyesheje Guilherme Allen CEO w'ikipe ya Atletico Madrid ko yifuza inama yihariye kuko urumva nawe yavuye mu biruhuko yaganiriye n'umutoza Diego Simeone amubwira ibintu bibiri abanza kumubwira ko bitari mu burenganzira bwe kuba yamuhesha amahirwe yo gusohoka kandi nk'umutoza none anamushaka yavuga ati ngiye nk'umutoza nanababwiye ko nifuza ko tugumana kandi singiye ufata umwanzuro wo gusohoka kwawe rero ubwo bagiye kugana na CEO barebe uko yemeze ariko umuyobozi wa sport muri Atletico Madrid de former Barcelona Matteo Alemany nawe yamaze gutangaza ko batifuza kumurekura banibutsa ko release clause yari miliyoni 450
ariko umukinnyi avuga ko ku meza y'ibiganiro byose byashoboka icyo yifuza nuko n'ibyo biganiro bibaho hagati ya Atletico Madrid na Barca ndetse n'abahagarariye Julian Alvarez. Barca ngo iracyategereje irebe uko bizagenda. Nabonye gatoya Nepo sinzi naguciye mu ijambo nacyo uyu mukinnyi witwa Julian Alvarez we ngo uyu munsi arimva muri Atletico Madrid nk'uwagambaniwe nk'uri betrayed kuko ngo mu kwezi kwa kabiri yaganiriye na Atletico Madrid bagirana gentleman agreement nk'abantu b'abagabo barahura baraganira bagira ibyo bumvikana ariko nk'abantu b'abagabo bitagiye mu nyandiko baramubwira ati wowe rwose muri sama tuzakugurisha. Alvarez yatunguwe no kubona ejo bundi muri sama hageze arababwira ati dore ikipe nshaka ngiyi yabonetse ati nicyo gihe ibyo twumvikanye mubishyire mu bikorwa. Atletico Madrid iramubwira ngo oya, ngaratungurwa cyane yibaza se bigenze bite kugira ngo Atletico Madrid muhinduke ku ijambo ryanyu. So, amaze igihe baramwimye inama guhura nawe uretse umutoza waje Eri Cholo mwene wabo munya Argentine bagahura ariko abandi ba Gil Male president wa Atletico Madrid Cerezo bose banze guhura nawe na Mathieu Maningo ntibaganira ntibavugana kuva yagaruka avuye mu biruhuko buri gihe aza mu myitozo ari kumwe n'aba agent be buri gihe bagira ngo bagire nibura aho bahurira ariko buri gihe bariho baraza bagahura n'abantu bari muri lower level management n'abantu bari mu buyobozi ariko nyine ba hasi mo hasi badafata imyanzuro nk'iyo ngiyo. So uyu musore nayo mpamvu nyine biri kuba ngombwa ko nawe arimo arahatiriza hano ari kubona amakuru atandukanye ari kugenda avamo yanavuze yuko atazasaba imbabazi ngo kubyo ari gukora kuko nabo ngo baramutengushye kuri Cadelari yavugaga ikindi mu gikombe cy'isi igeze kuvuga ngo ndifuza kuva muri Atletico Madrid nkajya muri equipe aho nkabya inzozi zanjye. Muri Atletico Madrid akigaruka ibyo bari kumusaba ni ugusaba imbabazi by'ibyo yavuze kiragiye arabwira ati se ndasaba imbabazi ariko nanjye mwari mwaranyemereye ko nimbone equipe nyifuza muzandarisha kuki uyu munsi mushaka ko nsaba imbabazi namwe mutansaba imbabazi. So harimo guhangana ariko andi makuru akavuga ko Atletico Madrid uyu mwana yemeye kugurishwa hanze ya Espagne burya ngo bashobora no koroshya ibiganiro ari Arsenal ziramo ariko uyu mwana yafunze ibiganiro n'andi ma equipe yose aravuga ati Barcelona yonyine iki kibazo kiri ubwo ni aho dutegereje kumenya ibizava muri transfer gusa Barca mu gihe bikimeze